मेल ना फीमेल? फीमेल। Boleh nggak? Kamu tengkam, Kita tadi kira siang sebab. kamu tengkam tu tu, ring dia kena. Ring video. Oh, Mulai iyo tu ke video. Ah, ni teman beri lu start nanti paham dong dah. itu kena baju ni, tak kamu bayar kau. Tunggu, terus time main dia. Pulang pimut chat ni. Oh, Ah, ni tadi. kamu kanti kiri. Kamu kiri tadi ni, teman star, kamu bisa. Tip siapa nggak? Kamai pisah nih, kamai kepada kue. Apa saya itu pasti berbuka tanti ya. Aku merakun bapak star. Nah, kamu bisa nih, kamu apa? Bangun. Seperti apa? Kacu. Sini, remote. Tu video. Tuh. Tak. Ready mah? Wait, live. Punyo Mariana ki om Babiang nadang syadam Kadang kadang Nakli hadu kandam Kunyo Mariana ki om Babiang nadang syadam Kadang kadang Ano na natin mo ba? Electrical siya. Okay. Mai, Oleh. alpat enggak sih? Bisa sakit rin siya kakam. May parang video bisa ba natin naman? Kaya electric na ito kakam. Kenal? Pasar real ketaru kun nak jan yuk siu. Few moments later. Senam ni, teman beriru, kentot not, tungkah nak. Balay. Kami dukan. Layo kami. Dukan ni, kali tips nang ah. But way to bako lepa dami. Ubre yun ta. Ang taman phone yung bahayang basam romlang siya. Kabro cabo. Balai stan ma payo nga asi tap. Ubahayang na way to abusupon malakapot. Taman na ni. Taman na dukan berikang lekit. Raja romlang. Kaya kat saya. Sampai je pa, dapat poyeng reu baca. What? You what? Sampai je pa. Nga naman ka na ba chero? Member bala niya nga. Katong naman gini. Nilai sang banget sampai dapat poyeng reu je. Kenja Bandan lang bat pi Baik ngakwa adewan se baik changa. Oh, kena gedan. Oh, ngadan ni. Kena apa nabi mana? Angkla ya. Tuh. Buat video kena Instagram nak mai real nak mai ini What's it? What? Upsi. wah Upsi. kader beli jenggot buat coba Kapan kenya yang hati kadi Jin ino kiang amarwe
Playang nak kane kadang mo pasal ker yang ahiem temru mentah kasih teh nah sampai jahat. Playang mereka ngas kasih yang mata tengah lapar kemat. Mau sim ke string Aman sim string. Delok berbab kerak jong lah. Fakaran sisane. Sisane. Yan ni grill. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया